Gusaba ngo nange ku mitima yanyu dushaka umuntu dushaka umugore hari ukugira ngo twaje kuri benshi umutima gwanyu nibwo mukuru dushaka umuntu w'ingirakamaro umuntu uzi ibibazo byacu aba bose baranga bamwe nta mubazi murukumva bwetwogerera ng'enteekateeka z'okulonda omukyala anadda mu kifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kisoro ekyalimu omugenzi Sarah Mateke zitandise nga bana NRM abeewandisa ku kifo kino batandise dda okunoonya akalulu k'akamyufu okusobola okufuna aneesimbawo ku kaada y'ekibiina kino. Abakyala 13 bebavuddeyo okuvuganya ku kifo kino mu NRM nga wadde nga tubuzaayo omwaka gumu gwokka twetabe mu kalulu ka bonna aka 2026 ekifo kino kirina okujjuzibwa nga banoonya akalulu batandikidde Busanza gye bakubye olukuŋŋaana ku ssomero lya Busanza Secondary School. Amayira yose arakozwe buba bw'ibirenge dukoreza bulungi bwansi abagore bashobore kugera mu mago yabo neza wenda n'abatware bacu imyaka bahinze ishobore kubona uko bayijana mu soko wenda ka bodaboda kagera hatuye. Turacyafite amani go kugira ngo dufashe abantu ba Kisoro tuje mu parliament tuje kwa president tumubwire ibibazo by'abanyagisoro cyane cyane n'abantu ba Busanza. Abeesimbyewo kuliko Akifeza Grace Ngabirano, Sylvia Dushime, Iriganeze Winifred Faith, Jemima Irankunda, Rose Kabajenyi, Blessed Chitentera, Irene Mahirwe, Helen Mbonye, Nirere Fanse Brenda, ni Nkiza Ruizi Areni Nkurikiye, Afia Nyiramahoro Kosane Eva Twireze, nga Kabajenyi yaliko mu parliament ye 10 ategeezezza nti ye mutuufu okuza mu parliament. Gusaba ngo nange ku mitima yanyu dushaka umuntu dushaka umugore hari ukugira ngo twaje kuri benshi umutima gwanyu nibwo mukuru dushaka umuntu w'ingirakamaro umuntu uzi ibibazo byacu aba bose baranga bamwe nta mubazi murukumva. Bano bakubye n'enkuŋŋaana endala mu Nyarubeye ne Town Council ey'e Rukundo nga beeyongeddeyo ne mu kisaawe ky'e Gatete nga bwe twogeddeko ne ssentebe wa NRM Ekisoro Dr. Philemon Mateke nga ye taata w'omugenzi Sarah Mateke asabye abantu okujja ensonga z'eddiini n'enjawukana mu kalulu kano. Believe in blackmailing others, especially candidates. We told them not to blackmail their colleagues. They should tell the population what they are going to do for them. You blackmail a person, a colleague we are contesting with, we withdraw you from the race. Rowan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku KSTV agaleero.